I sad idemo probati ovu kombinaciju da vidimo šta će reći. Mada je čača zvao, rekao da je to tamo malo grudasto i mokro. Pa ćemo da vidimo. I pozdrav svima, krećemo dalje. Ajaj. Da vidimo šta će ovdje da bude. Tako, malo produžiti. CCA. Upaliti prednju vuču. I Rokaj Miško. Ništa od toga biti neće. Sam vadi grude. Vadi grude i jede govna s ovom repicom. Ne moram ni ići do kraja. Bullshit, bullshit. Jebem ti polje i zemlju. Evo da vidite, 2 put tragom i kurc. Izgleda samo rotodrljača tu pomaže. Taki dan danas. A ništa, imamo još jedno polje. To ćemo moći s ovime. Nadam se.
Fuck. Да. Фу. Jel se nabilo? Logično da je. Prašina. Dobro, tu baš nije, ali tu ću još jednom za svaki slučaj.
I evo nas. Tu smo. Da. Nastavljamo dalje nakon fucking štale. Ništa od svjetlospremača. Samo mača lača. Drljača. Ha, kak mala prikolca. I stigli smo lagano nakon 20 minuta vožnje. 19.05, 12.05. Wah. Znači nema me do 00.37 ću biti gotov tek tad. Ej, nemoj to radit. Tiruriru, tiruriru. Bog te ne do. Je li to bolje od svjetlospremača? Isti kurac. Drugo pakovanje. Imam traktor, imam njivu, ali nemam most. To Roki oguli sve. Znači ovdje treba doći malčirati, samo ne znam kak, kad ću sad posijeti kuruze i onda kurc. gotova. Uskoro. Samo 50 minuta.
krenuli smo na drugo polje. Nema šanse da budem do ponoći gotov. S tim sam se pomirio. Pa ćemo vidjeti što ćemo i kako ćemo. Kurac, imam filter, gledam kako se ne vidi u night modu, jebom u da se ne vidi, ali tu ne možeš zoomat. Da. Uf. Zadnji trag radimo. Sad je koliko? Mnogo i na traktoru, mnogo i u real life-u. Ali ja ću dobiti copyright, pa nema veze, makar sam sad i fullo, jebote is. Ma jebem ti snimanje, neću se snimat nikad. Ovo je zadnji video ikad. Bogom. I ipak smo se vratili jer sad vam moram pokazati kako ću sletiti u ovaj kanal i onda je to. A zez. Šteta traktora. Još fucking uvratina i to je to. To je to za ovu godinu, osim ako ne budemo morali presijavati. Što je upitno. Opa, malo cigle. Ali ovo je zadnji trag za ovu sezonu kukuruza. Vidimo se u jesen sa ovom drljačom možda.
all folks.